Pinakani sambulo pinakana sa suku chuka na takataka ena kabini ko sa monto chuka na minibus monto chuka na basi sa na taxi sa na lori ta panga iko monto chuka na goro sangkai chuka kipale au sa bangun ni pinaka chuka na no mengai ngai le kipale ni sa suka na takataka ena dua tala na singendai. Pinakana VTFM sur ng belo and veto ko rin pinakani Total Fiji, Total Exilium New Formula. Ono ba mbulo sorto and neka pinakani ko Mr. John Kumar Dolovina. Mbulo pinakabay, we love VTFM from Barara Valley Road in Singatoka. Pinakabali po John Kumar, thank you very much for tuning in to VTFM this afternoon. Mbulo pinakatalanga tuk sindalay, bangun ni pinakataltungan yan na pinakani kung nga karafito ni Ozzy, verto na boys, o Isaya, o man seperti kay tuks pinakabali mo na siya masarachong may karafito ni may Australia. Na paano yung nakatalachukan ni Berto na siya masarachong ko may Brisbane, mula pinaka Meli na Meli na Adalevo, Ronu Neo, Litio, Ethelen ke Meli Junior, pinakabali mo na siya masarachong may Brisbane, may Australia, and na kabini ko. Bika manikita ng rebe ni minibus, o ni bing karafito ko na rudin ko mba, lau toka mba, dombulo benak talangan revenue minibus ni peng karabiti kana suban osori corridor kemudian revenue minibus ni di sombu kana non ngau ni sala naranandi na Queens Highway ngole sombu kina asa sapara ngole teka makina korturang lebih suba ni sambulo benaka ve kemudian maramatina ena nonda beval ni kurkede ni sambula
Esan jana sara emusiti au nindaru vewe kaninga konga ipakara thoro talavi au na ipakarongo kom beauty au tu kongole kolakin domona talendo samai kavorokina na nandoru wanga ni vendomoni. Sabo be kendaru e dio na meniti me lima na kloko na makachukuni uti ngai pita na itutukuni bibulengo na uti ni wasi ni namuni na numi ana sere VTFM sur nambelo ana veto kuri pinagana total Fiji Total Exilium New Formula. Bula binaka si Terry Marama. Pinawale mo na sa masarap may American Samoa. O chungo ngay tabutian na naman daw binanumi. Binaka tomani kaba kurichiko na munina numina sera bula binaka si Terry Marama binawale bina sama sarchuk may American Samoa sera ngore mengai na numichiko niki no Marian da Urewa Raikilina o Vika Raitali Kenandina o Mela Rokoiri ke vere bolau do sambulu binaka na Marama binawale bina sama sarchuk may American Samoa Filimoni Mbanuve Junior may Natamua may lautokan do sambulu binaka wise na singa angko ngai busuya mengai na numichiko miki na nailaulongo Elmo Ili Savirio Junior Ofina ke yau ngango Koitai Squad mula binaka tinai Angie bula na Kiribati High Commission Office suba mengai na numichunga mekino Itabera o Renga o Teresia o Tapita o Beu o Rubo ka pakamimbi ve Philippe Ngida na turanga ni teile bula binaka tapa mbavo ngonga na bulk store Super Street suba bula binaka Susana o Kelas o Tava o Seta o Takeisala abakanu ni binaka taltunga ni Zinat Aman bula everyone watching from Christchurch in Fiji pinakapangalebo na sama chukumay na VTFM 92.2 FM. Na itala na wani nandarusota mosi-mosi. Sa voro tito bitini sa tabulin doon wanga songko takasoba na korosi na kaukaw ni Vindo Moningo ngayon rota kikina na ngonele ang manandela ni wabo may Ellington may raki-raki takasoba na korosi bakan duwa kipanolebo. Pinawale buturang kira marama, wasota ni leka-leka nga, ya sadava talaki na nontavena numi ena sere na VTFM sur nambelo. Pinawale mo na sarasar chukumay, gana makatali, ena kavi ni mataka, may na fe mamanava kinalima, na fe to kuno pinaka na Total Fiji, Total Exilium, New Formula. Naman ito kani, Mike Randua, kalungatan ni